Wano tupakona kanya kangie kwatanira na batu ki ndeto chieto chiero thitha tunkairigira nwithiritwe ina kaita ke ya moyara tukupanganitie oroberware ki ndeto chieto maromba ya kurombera nje munini wa speaker kuthithika irware Nairobi atongeire bakiora ke mutino yugo chunko noboya Kiama kia Buzz gotumiria kirito murongia thero maruka siase ne kiuri kinyatungeria kureka kuthungira muno kirimerene kemira Gaunte wekira ajie ogwati nenjerene cheri tobogima Moses Beyeni akiwa abageta na mbere na mugomo Abatongeria kona ni Amiru ni thiritini ndi kiangaratana ke manto ya gitumi orenga bana kawire rigeri nteri chegembe South ntuko yaro Moneto muthithi oroberu arini Maureen Kirimina ngeto Phineas Imana thithe tukatanira mwanka muthia ukithiro kiola wanyumendeto kwina kinya kalono ndeto chewero thithe tuikambiria thai chichongwa Kiaba kithikiro na methuri ya kujirikire maromba ya kurombera na pamunini wa speaker Mwendali barane ndibethirite baita ya uturo nyuma mutino yo barabara maromba ya ethirite ya kithika muchine munene yo Nairobi atongere bamiro barigo chunkoni bamutino yo bubatire kwithira bukiutha kokenda nende kumanya o mabupongwa Boniface Mongera na ukarike maromba ya na tutumira ndeto hii Ni kirikio thurono kiegongonere maromba ja muthia jatigiri Melissa Mwenda bena Patricia Mwenda barana ba MC kumarotero anje Mwendali kanisa ni MC Keru Haraka aja Nairobi. They shall not be consumed with grief, but Father, you give them the strength. Maromba jarale yakiona kithikiro gikinge ende ithana ku are baba ibara Pedro bakiaria amwa munjo kanisa bona Reverend Matombe baraborererie na ukiriria familia Mwenda. I know you come through for you and you show you new mercies because he says his mercies are new every morning. We have really walked a journey together. It's not easy. It's a difficult situation. But we have been praying God that all be well. I can only imagine what Ali is feeling. I can only imagine what the mother of the little angels is feeling. We all can only imagine. Nonto na kuatere kulingana na Biblia yukule Isaya 55 kamotonyero kainyanya mwanka kenda ikaririte bobwega kula kule murungu biro nto mathithia jawe na ndoro rubwantu baba inge barori anga ethiro kithio wendi bwawe na ethiro akionania uma eguro yuko yatona tuzo twire. If he was here we would really grill him to tell us why this happened, but he is not here because the ways of God are not our ways. If this accident was man-caused, may the person and the perpetrators of this vice never fight the will of God and move on. But if it is politics which is going to kill our kids, then we'd rather not do politics, because I think that is completely out of this. And if that is the case, then the investigative agencies should do something about it. Korerwa MC Mwendo na mutino jo mibiri bithiri aretete tona tuto atoire tuja gukethengina ore wari akwambura cibitari ine na bati nthuku batakinyire Mwenda na gwatire ngurario kiongona koguru nethira kimama cibitari mwankara ethira kiamburwa ntukwegoro. And all those who are behind it will be known during daytime, and the people end up knowing the truth. So the peace which we have been looking for in Meru, the tormentors who have been tormenting Meru people, these incidents and the brand of these little girls won't be upon them. They will not rest in peace. Let's not assume things. When things happen deliberately and they can be seen that they have happened deliberately, we should not assume. All Meru leaders are united, except one who is not with the others. So Meru, we are united,
and the death of these two kings has made our resolve even more stronger to remain united and to move forward united. Watoto wako ni malaika wako mbinguni, wanakuombea, wanakuangalia, na wakukuguza tena ama kufikiria mabaya, will be in trouble, because the security in heaven is bigger than the security on earth. Gongwana ria muthia ria kuringire mutigiri Patricia na Melissa rikethiro ithikanja kwa roterwa njia Igembe Central ndukunjo mose kimegeke. Ke reporter Ntoshero TV kumaje kingine ngine kineki msho Nairobi mbeta Boniface Mongera. Gina kona ati siasa cha kaunti ya Meru niyo keti mwerekera yonge nyuma ya kiama kia DP kana bas gutumiria mutungira wa kyo kiraito murungi atira umaruka siasa ene bakiaria na andi kibandeto ni ati kiraito nende akaumaruka siasa ene ake kiama geti kiria na kyatumiria DP ni minete atungiria baraba kujira kaza miraende na kuga biashara ya miraa iri tungiria uchumi bo Meru iri yonde muthuri murio kina ripoti ye Nandi ne rudhiomi anto baije mono. Bas! Rudhiomi ruru rw'ikiama kia Bas na muthuri na Arua bachumbirite kwaria na udonge bokwaria ni the incoming party leader of the Bas party and the de facto party leader of the Bas party. Na gitomi giki kiama giki kethwa gikigita kwa mwati kiraito murungi mwankira Nandi atira masiasa ene na akauma siasa na kiama giki kethwa gikiuga kuritaya gwa kiraito kuma elective politics go can determined ne kiama kia Bas rira kiama kia Bas gigachemania twina haki ya kumugira retirement kinya tumwete tige u achiete Now achiete is not recognized by the Bas party. Yes. Na kinya akethira ito twamuete twina haki ya gwitanja na turi shined that decision. Yes. Therefore mwankare abo kaigwa kiama kia Bas kiaria leo kethira kwina NDC kana other relevant organs of the party consider kiraito murungi not retired from elective politics. Naja Nandi kinyantu mwetu magikiraito wengwa ethwa kimenya uju na kinya watu mutangazira na Arua akare are aware as long as he remains the party leader atena mandate ya gukaranjewe auga kuritaya kana atira ritaya itwe tukauga kethira kuritaya kana atira ritaya riria kiama gigachemania Nguruki akiama baba Bambas ndene kaunti Meru pero bakigonga kaunti assembly ya Meru ni mitaratarere kuthithia bongi nkwenda chokiria nkatho mno assembly ya Meru itongoretwe ni mheshimiwa Ayubu Bundi no ntuboka kamavu burabonete kwithirwa bena bwo kuyukia musimamo yoko enforce accountability nkuwira kenda kutwika utongorie bwonde bokwa accountable na kiama kia Bas kiriamo nabo beta na mbere kurure yota na kuhakikisha Ameru bakubudhirwa dafo tengo ge abo nkaba kurita ingoge kiama bakurita dafo kinye mini bakona county tegweta bwega kinye kamina 4th and the 5th and the 9th impeachment to save the county the party backs them na manto jege Miraa jajo nekereje na kuchene muno beto bakiuga uju area ya Miraa kure na atongeria bathuri na kura kure na members of county assembly kure na members of parliament kure na rangers leaders atongeria bakendini kure na atongeria banjuri yencheke kure na atongeria ba Miraa kure na thomi gontukuria ibete bakarenthe barite ibere maguru na barite miunge mitwe John Tuntetweu yomba kuraga industry ya Miraa yomba kuraga biashara ya Miraa gioto kia murimi wa Miraa gechoe na njira ina kierekana buruburu siasa ando itegerwe sobale dine Miraa tonto muntu Miraa twewe nkake ofaindika ya Miraa kuona mbesha batu turanto boimenti twenda gikwashe na mpoka na shina mabwatigania negembe na tukona mbesha shitete nderiko ndeje gwetu kwa ubukathugania na muntu Miraa kurira imuntu Miraa wenkake okufeel kinya batu antu baba area zire inge iri kwendi into bira bikwendekana kiri zone ya Miraa
ibakwa affected. Bakiwa kaunti ya Meru ni kona na itonyeri muno ni atongire bange kuma ome na ontubo batitekeria muno baraba kuthukira minister oni mirietwa. Turenda kuromba uju issue ya fertilizer ega politicizwa. Politicization yere kuthithwa mantone ja fertilizer ere targeted towards killing our own people, killing our own politicians, na turenda kuga jabas toka ndisi yae na baubange kanya taasisi inge kanya gakuthithia uchunguzi ibatigane na mithekare ntore. We stand with mithekare ntore mwankara uchunguzi bokathithwa buthire tore na mitheka na ewe eshimere akondisavu antu betu ba Meru kwiro twari na waziri wa twakira itu bena muiraria tukwira barungikirwe irio twambiririe kumenya thine kwetha tutina waziri na aru gukeja gwa penionto bukiona waziri no mwake twenio county mzima akeja kurungikwa na arua Meru eje tuja kuishwa ndene siasa ya Kenya twashiaga Muthiene ni manto jagiokaria ai Igembe Central, Igembe North, Tigania East, Tigania West na Bore area unisiraere area cia maitha para bakuia ng'ombe ciyawa ciarekia kuita just a short distance ng'ombe ikathia toitomba ni kuoneka na itokuwa kinya ndege ira twena cio ndene thirikari yetu Kenya ukiakwa thito komba weta kutetheria bangi kuika thiri ndene ya ndege kama ni Southern Sudan kama ni Somalia kwani hata Haiti batu ni tu thirikari ni yake thore kindeke bakare mwane weka theri na gutwa usalama ndene ya ndege yetu na imwane tu Meru. Muthuri Muriuki, Wuru TV, Mutirijo Kangangi. Igalo kuna seneta wa Meru Kadhure Murungi na kuromba Rais Ruto kwaraniria na Rais wa Ndeguru ya Somalia kenda kongela kiwango kemira kwendo Ndeguru ne okuma Kenya. Kadhure ne kirete kirore gukethiro kwena muchemanio ya watu mbarubamira garone ya Rais mweri yo tariki 26 onto kwa bugateria guchwantaira yoteria kemira Anthony Kathanyana kulikithia. Seneta wa kaunti ya Meru Kadhure Murungi leo ni Rais William Ruto gutigirana kwalania Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud kenda gutigera kiwango kia mera ile kwilwa Somalia nigikuongereka kulingana Seneta Kadhure thokia mera ndia Somalia thiri twelinde no kiwango kia mera ile gutikirwa kwendwa Somalia ni kinini inwe kiletaga thina nene kirendia ba mera. Seneta Kadhure riwa kile walaniria boy na ringi biashara baingi ndia Somalia bobe tayari kwendia mera no kithiro kiwango kia mira ile kwendwa ndia Somalia gikethiro ikiongereka itukwenda mono president yale na counterpart yo na ale no ntu demand ya mira ni nene mono Somalia na imbarage ninja barabara algeza barabara Somaliland barabara Kisimayu they are lindi kabisa kule mira na kwendia no lakini kila kireo ni kerigiri twe mira ambekai mono ne itikiri gutonya Somalia. So nukwenda Rais muchimano tukatete no ntu kwenda aongera tani njire gwita Somali no ntu market nene na market open lakini komba ku open kwa tu kanto aba kwendia atiwe pembeta no ntu in demand ya supply na demand ne gatuma tuikira price kyo kimwekera tu ndo romba president no ntu president yonge komba gwita ngogi nkuruki na haraka zaidi nguruki barozi agechwa president in Mogadishu. Lakini president ayojedimu no ali na president counterpart Hassan akamwera tuongere tani njiji tuongere no mera 50 tons per day. Seneta Kadhure akiuga ni bakwalini na tongore bangi ba county ni ya Meru kenda gutigethwa ko jamira ndingi ta Djibouti DRC hamwe na South Africa ni ikorugolwa mutaratorela kugolenda njara mbega kuma Rais William Ruto. Kuna marketing na DRC kwena Djibouti kwena Kenya South Africa na Israel na ndini rale kwambiri kugura so kwena ndokwena inyingi sana ile chumba kurugura na ingwetikia ministry Kenya foreign embassies chetu irire no ikajukia jukumu yu ingwetikia tokomba kwethora twena thoko inene lakini nawe president itukonda ngudu ina na mono ya president no kwamba kwira Kenya mabarozera za ego ntuku na Kenya ko kaulie kwalia na counterparts bawe imbitomba kuikia kugura Ndeguru no Ndeguru igatonenkera for example igetikire twikemera amwe no gusenitojo akaunti ni ya Meru haliga mathina maingi mala makwinyire mera marenda walaniria
kumegoro ki Rais William Ruto mpakande ki murimi wa kimera giki musemani taujo kiligela kuthithika tariki 26 mweri ujo. Mantu ya mera ija kwenda antu bonde bakarithi ku morori iguru mwanka ori orindi uma president mwanka murimi ure windi twinde uti muntu utena roire abatia puli nonzo naino kona roire kupuli mbitite ikamiti ya trend ikitie statement ikamiti ya trend kenda yumba kwa alimanto ya biashara nonto of course into byalimo buma wake bieta boko so kamiti ya trend yongo na kweningi this time bona etero keta stakeholders babonde bamira barabandira mira nikenda tumba kuona etero twanilo price mono price area ikwendwe nara utwike ni commensurate na mulimi na kuona kantu kawe na ure wiki mugandishu kana wiki anteguru ngina kuona so committee ya trend ndio kwenda yenginji leo kimantu za biashara na kili muswada wae ulole bunge ya Senate wakwebimira kenda waja kulebia kathuri aligo na kethiro ikundi bya kidini nibionekanite kwa upinga bakala nile na ikundi bibi wona bya kinyambele ya Senate kuruta maoni kenda babi elethio bataru bwa muswada ojo institution iche kanisa baraba inge batekwa rwa mirana ndini kimera ja bingi ja majani ja kawa ja marigo ja mpempe ja ikwachi ja ndengu mention ito so mirada iji institution iche kanisa rato kendingi njana bonontu tukadithia public participation na ntoba bonde tukabetage kikao nikenda tumba kwarana na baleta presentation chao tukomba kubereza turi batwe enemira na alimi bakethura baryo na kinya baraba gwita biashara kenda tumba kubereza na kinya thirikari ngo nontu thirikari ne go fund mira nontu narua mira ile wa budget ya kinya 2 billion 1 billion olea majanja koewa na kawaga koewa na chukali koewa so kila agikanisa babati bamenye mira tendawa na kanisa ntikomenya bena problem ina kanisa cheto meru ila nyingi area ya Nyambene ara mira yumaga antu ibaikaye kinya bese ira bathugo macho mira bageta bagikanisa bagikinya mira kanisa na bagikia mira kinya kuthithia arusi gugitondo kia muthoni kuma muji muneno Nairobi kiripotera Weru TV Mbeta Anthony rangi wa Kathenya Ajibara baguchwa utungata chibitari cha Kanyakine level 4 ni bakutiwane ndi batina wakubate dia mandagitari bagitana mbele na mogomo mandagimene wankyama ya kuso county ya Meru Moses Bayeni na ugite bono bedi terambere na mogomo yoyoro tunyete ntuke 16 akimineri bonene dirikare account igutiga ajenjare ne chiari tobogima na boigwe kira uturo bwakari ogwatine bukatha kadano kau nona ni tukurea kwaniro kwa wene kanja mangabana kurea kuba kanya witikaniria mutugi kare nandatoi turokira Kanyakine rukire na tutaundumiwa waigwa kwa muthomi njoki ko gwitanguge wakawera gute gwitanguge ukarigwa ete thirikari na andaja kiriniki Kanyakine na ntaundumiwa ni bamwe bakariba sothimenti bala bachwa gotungata bogimo bamwerekere chibitari ya Kanyakine bakiuga kaunti muthuri atharakanithia rigitani baone barachokere ngugine gitumi kiao baroka chibitari jirukire indi bakiuga bethira rigitani baja batira choka na mwankira kagitene kana tukwaragia nabo batumbite kuona tungata na koba kinya baganda gitari gutuka rinanta irenge tiga kwana kana gwita kungi guchwo tungata bu kuigwa kiriro mono mbitete mbijeta mbajetwa na ngeta ntionete ndawa nonto turiza bagetera tukanda mandaktari bagetera tukamba ikore ya mbesa na bate gutwira ibagomete twarikia tukure ira bagutwira ibagomete mugomo yuna tari jo affect mono nontu batutu na thine nene mono uni ngwankireta mwajo nkwendo tirito mpanka thai ta tirito tutie twitite na tutie tukagita atia turuga cibitari yito tutethie Kanyakine lakini na ndithi na kinya ongerete nontu antu kinya igukwa bagakwira tukwenge ndakareta ndategerwo ndagaikia sentia ndaga mbesa riu tukathithia atia tutiumba tethi thirikari kweri Kiri mwandiki wa Kenya Union of Clinical Officers Moses Bayena na ugite mwankira na rone ntuku 16 kuma bare gwika nthi mathaga janguge na batiumbite kwithira bakiarania na thirikari nitombe kwitha tuki withdraw services chetu
ni kwithira mantu yara tomba kwitha twenda yetha kinganwa kana tugitikaniria county government kana governors na Ministry of Health tutomba kwitha tukiaraniria. Kingi Bayena aruga kanju ya mangabana bare kuthithia mucemanio kanju iji niraregere kwaraniria na bonge akimeneria ngabana wa Meru Kawira Mwangaza kwithira atari mucemanio jou igoro turonere Council of Governors ka kiama kia mangabana ndene country yetu nibombete kwitha wena mucemanio aro tutombe kwitha tukiona ngabana wetu areo na instead of batuita tumbokara nthi methene twaraniria bo baraure batumba kwitha bakara nthi na batwi ona ria twititie mugomo yu ya lali na ndibwa korotithiria kiara Bayena ariuga Antoni a thirikari ya Meru ithire gichwaga ntaira cha kwarania na arigitani bara bagomete buria kuona ni bubuthu ni kujukia aritwa bara bakuthomera ndagitari na kubareta cibitari kugeria gututira je ara Bayena ejene mukana kiria kari akibera batiritwa buthuku bakorotithiria kiara ndagitari kinyoriko ni untu bo batetekanire na thirikari na baraniria ndirio bagachoka ngugine na ko babati gochotungata bogi mwamwerekere cibitari cianto biumbe antu a thirikari yetu ya Meru County omba kwethe tuthikira bete bachwari toba kemu baru chwari toba Meru University ibo tukwirwo cibitari imwe iba kuona ajie and it is unfortunate yonto mtura ta qualify atromba kwa certificate of practice irabatero witikiro nikenda kaomba kuruta ngugi na kuni tukuromba mwananchi ni amenya kwamba daktari wabandikana era utowekuo nerogeta cibitari wandikiro imuntu te qualified umenye iwe wengo ko risk maisha yaku no ko risk maisha ya mwana oro ikire cibitari ko batwe twe mandaktari twetirie mugomo tukabwira ria tukawatana ya thirikari ria services ikomba kwithikia no ndene macibitari iretu na ria tuketha twina ngwataniro na thirikari yetu mudiene ni romba ria mutongere ujo kere thirikari kwithira ikithikira mabatara jao kenda bagachoka ngugine na tukuromba thirikari niombe kwithira ikithikira maririro yetu yombo tuingiria maririro yetu ya tukwenda nikenda services ikendelea kwayanwa kuma gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia weru ria kwarietwo ni Mutungi Kare na nikumira unendi tukitha tukiona kanya kangia kakunoka indi ukethirwo gitakuru nchokerete nyuma ikaita katikuraya Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. We mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Tukugwatio geni Ottawa Farm Ruire
Aja twina mithemba mwanya mwanya ya ndethia kwambiria ng'ombe cia iria nene cia Freshia na Asha na igukwa iria kinya gugakenera urimi bwaku, ng'ombe cia nyama kirendia banyama kana wenda kinya cia kurithia na mithemba mwanya mwanya ya mburi na ng'ondu. Twina inya twana tumakuyu kana fingerlings cha tilapia na catfish ikiri barabe na weruba kurethia makuyu na inya wenda tilapia inene cia kuria kana kwendia irio. Twina mashunkwa ja maingi ja mathongi mono na jena murio imwe kwa imwe kuma mundene jwetu na kinya wenda ja kwendia araniria na atwi. Turiongere umenye mantu kathomba jegi urimi no rithi bwa kinande na kinya ukethira ataramba ndithia mwanya mwanya naja ukauma na mbewe kukenete na kinya kithomo kana nakio. Wenda gwika oda yaku kiuria kana yendekithia ringa thimu namba 0795 827743 waranirie na Nkirote. Otawa Farm, turiongere wone urimi bwina mwanya. Woye shosh pale, hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joymax Mwivoko. Wow. Nikiona Joymax Mwivoko, ninatulia katuri, ina shida ya kisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joymax Mwivoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali, furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joymax Mwivoko. Tufurahie pamoja. Ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu rya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wiki bo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball. Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download Star Times on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Green. Nontu mathaize tirere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ithe koma yako kuigua Kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete amu bebe mpimero ndugera nyomba etere kariojo tiwa ndumekaire ete modugi Nyoka imodugi ko tumerete Afya Plus inanga itazo zo zironekana ndukene cionthe na ndinyerekana no ina vitamins ina minerals kino kwa tukalania wa nyomba hiyo zuzu nani netosa Afya Plus angimenye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana tembea kwingi kuona mengi naona to ya kwanyange na nyoroka tona mbi Afya Plus nacho jumutu motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenere ya kwena agwe
rugono rwaku nĩ rwa gĩtũmi. Gũtirĩ rugono rũrĩ rũnene kana rũnini. Ambĩria rugono rwaku narua na kũrugũra Absa One account na wĩgwatĩre 10% interest per annum ya mũthithũ waku. Download app ya Absa Kenya kenda kũrugũra account yeu. Absa, your story matters. Na tuichokerani ati mukarigite wanopeo Meru Julius Bijewe na meneti ngabana Kaira Mwangaza kiwa kwina mantu yarabati kunyelia ende ati kwithirani ende akianoa ngirekano ariuga kawira aridira kithilunka accountine ya Meru akiana basari anto kwatana na mangabana bangi guchira mugomo yamandaitari ntaira kaitene okawura wari munini wa speaker Elias Murega noriti kiuria kene Kimeru itirayukia kanya kiri michedo ya Kisya ira kwithira gita na mbere accountine ya Kilifi. Mukarigite wa kiama kia nopeo ndene ya Meru Ndaitari Julius Bijewe nolotete ngabana Kaira Mwangaza kiwa naregete kwatana na mangabana bangi kuria ntaira ya mandaitari baraba imogomone akiwa kinyana rehere utuma munini wa kimutuma ntwethingia. Kama najua Council of Governors na ala Nairobi bonde ba Kenya bachemanite kwaliria mantu ya counties ciao na nkuru kimono bakiararia mantu yogi mabamwire kana Ministry of Health na batu ndene ya Meru tuti represented mu chairman yone Julia nonto berema governor anaregere gutuma deputy governor awita kawira redira nindi agitira kina mbere ngwire kinyeri ngiritwa ni MCAs na akaukia kanya kaukwatana na mangavana bangi kendo chokaniria mathuganio nawe na thiurukite akirugura amata na jegembe kamwira ati ngugeu ya kurugura ta ngugende kuritwa ni MCA bena wanda administrator nonto nyambe chiri gutumire ka kirengari wichikwethira chite kurugura ta imwe imbesi inde gwikira ta ingi yirikana ithatu nkuruki na kongela na kuwa kawira atethirite kinya kiarira kia mugomo yu onto lazimithetie munini wo kimutuma ntwethingia kurio tethio bunge na tukiara iria mantu yogi mabamwiri mwonkana aru mandaktari jagomete gutirio ngavana wa Meru ararungama aria mantu ja mugomo uri antu bagukua uri antu bajitwe ndene ya Meru mwonkela azimu munini nyama wa gwito shwafadhiri ome ageria ona kethe abomba gutonyera gikwariria mantu yogi mabamwiri na kongela na kuwa kwimbecha munganayo milioni ya na 70 ira chatengeri chibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital arakuwa mbecha ikuringana no bichangamana chethire gitumairwa kura ambulance we CEO we akimenyaga very clearly assembly nekire nyambecha ndene ya sibitari iu ya general 140 million lakini tieta kuthingatwa ugatwika executive iriuga yagurire ambulance nkoria muthikiria wonde wa Meru ambulance 140 million tingere ndege na kuria nende ngabana Kaira Mwangaza utirana kwatana na bangi kenda kuria ntaira ya mandaitari barabethirite bai mugomone kwa kagita ugima bamwire ndibukwite completely Meru ngavana ndiye muchemanio ne ochemani na ntu barabangi ba Council of Governors bombe kwalire mantu yogi mubamwire kenda ntu ba Meru bomba kwithira bagitetheka na ingina kuora wari munini wa speaker ndene mbunge ya county ya Meru na kinyemsi wa municipality Elias Murega na ukete biuria biegetu mi county ya Meru etimechethone ya Kisha ni Kenya Youth Inter-County Sports Association oreke gina kinya kethirite kikiathura wa kyotethia michetho witana mbere from yesterday ndina kwithikira muno ndi umwe o stakeholder na mwendi michetho aja Meru ndategera michetho ira yumbite kuorganizwa i Council of Governors na registrar ira itawa Kenya Inter-County Youth Sport Association kana KISA ira ithiritwe counties ikiparticipate for more than 8 years kiri michetho football michetho basketball na volleyball. This time to take participate either michetho age between 18 to 23 kana ana michetho barea batera exposed kiri still amateur county take participate ate kwithirwa
bakiuga gute budget na mbeca inari ni kurukitwe kire budget financial year ezi kwethira kwina allocation akuria ngavana Kawira atikethira ni ndi akiulela kwa ni michetho ndi ethira akimiota ila kende kuguna mbeu mbithi. On behalf of the young people, baria twithara twi support another michetho and we are frustrated and we feel neglected. And I think it is the high time we call upon the governor tafadhali umira in as much as twagora uniform na into bivinge tokuga bivinge twara area michetho has to be facilitated na kuweza na platform. Ore wite nontu kaunti ya Meru itike michetho mbeca inende ichibatire kwethira ikinenkanairwa o wa kaunti ne na kukabwithwa kinya tournament irekethira ikiguna aciari mwanya mwanya kaunti ya Meru. Nontu na ande michetho ni ambiririe na tutimbo select team thai na tu participate then mbeca eu nontu it's a cost of maybe 3 million. Mbeca eu retani ugite tournament ya Meru ikaurera nthikatsi are deviated to other programs. Program ile irarement ko participate kire mbeca eu rete aza ichetherwe young people bombe kwa facilitated. Msomo Duncan Kangwana na otete ogeni ngabana Khaira Mwangaza kire ndionge kia Gembe South Kangwana na kumurika ni mirandi bathurire kire mwaka yo thirikari yure kuthira mweri jwe tandatu na ugite barabara enyingite weterekane nde kirombe MTF gukinya na kubwithia barabara beche itachoke kirwanyi rokigina thirikari nene Marion Karugi na ndetoi turere yite antwara kwina thoko nkiromba eya atie mbesa zinasio kuplan thoko era ni MC wa Maua Ward Duncan Kangwana akiwata weni gavana wa Meru Kawira Mwangaza kire liunga yawe irerigiri kuliunga ntuko ya ruyo ntere sigitura wadinezi gishionekia ubunge kia Gembe South kweya na mbecha cia mbasari na yankwenda kuikia kanya ka ukaribisa gavana wetu wa Meru Madam Kawira Mwangaza urawe yita mawa tariki 18 Alhamisi na gitura yite kureta into bya mawa bya mwaka yoyo kuvira mwezi wa tandatu bira twabwithite bya milioni 15 ninkomenya muno bira na dirite basari checks isira bangite kwithira kindistribute na ko akindistribute basari kuna milioni 15 siketha seti ala milioni 12 kira to allocated last year kana this financial year kenda siomba kuuna muntu mawa akiaria na kuromba kuya kinya na miradi ya bata iraba kulukiria kiri mwaka juyo kithirikari juitite kuingwa mweri jwa itandatu kintu bya mawa bira bya bati kuya apart from basari kuna 12 million kuna into bya youth bya 1 million na kintu bya youth bya 1 million nda andikita na nda requested twithira twina car wash machines imwe car wash 14 kwina footimbo uniform pieces kenda kwina footimbo boss nasio mibira kenda yemo cost 5,000 that is 45,000 kwina mibira netimbo kwina footimbo net nasio tuwithirwe imwe 15 na ito wita twithira twina socks kenda tumya kwanda kairise tha socks twithira twina pairs imwe pairs 165 madhabu ya twatalite ya buya almost 1 million na madhabu ya anta atalaningwa twatalite na ntuba office ya gavana one department eu youth na ko ito abwithiti madhabu akubwa na tukona mantu yombeka milioni 1 ya kuthirira milioni ingi ni twa inda wite itukwenda kwiria dispensary ya Kithetu onto Kithetu dispensary ra inya tukandika watchman atimenyo mikaria atimenyo kali onto kutiri nonto tumba kumya na muntu romba kwenyange omba kwejera dispensary thete tumira buthuku kwanto baita kurira mira au mwarine lakini na mesetho ingi mingi muno na mwanka atuika ya kare ati sibitari so inkuromba itu arombete 1 million
na ndandika kenda tumba fence na twikira ngeti. Akiariria barabara Kathumba ira batengerete mbeca irio barabara ya Nkurani, Kilabwe, Kilalai, Kalwalene na Kinya Kilule. MCA Kangwana na kuromba gavana utumana mpoilo rise MTF nikienda ithondeka barabara izi mbere ya mweri wa 6 na nikienda karibagunika. So kuna barabara iu ibati kubwethwa ni kuromba thirikari ikianjira kulelemantwa barabara MTF nitumangwa haraka utimieri ile finance yethira azwa na basi yetu so thirikari undi tetangwerere kwa gavana iterere kuno nturo kutangu cionthe rangi twatangu twingwa twatangire ngwe mapema na ratwa ya contractor beto locos na ngwe cia thaisi ari cie kurikia na mwananchi kawaida akaguneka aitha yo tinto bibio ndanda etabe milioni 15 utebya kinya mawa so inkuromba lamisi tureterevyo na ukireta ambassador ko lebi ndaeta na wetha gona bingi ukwenda utongela ya mburi mawa yo ondira most populated in Meru County na unangi mbona wita na lori mwanje nyanya cia mburi mawa yo nona 15 non twitwinge angi. Nikiripotera Wero TV kuma Maua, Peter Marion Karugi wa Kenywa. Kuringana na mukurigiti wa arimi bamakoyo marai ruma nekare niwe muchungo bachipare na ugite rimi bobu kedra bugita na mbere nonto ni badirite baibo ataila boya ora kubatire nkurukina ugite babanganite nonto baine kinya akurutaga irio birabikedra bikiguna arimi na kinyote therio kuria urimi bo ndagutigira urethi bwa makoyo ndeni akaunti ya Tharaka Nithi bukuthi na mbere muchungwa chabari urano emukaririgite warimi ba makoyo mbari cia marai ruma na kare riuga atarimi ibe bangite kwira urethi bubu na mbere nyuma ya mubangoro batethagiria wa ABDP kuthama nthiguri ya Kenya njira imwe ya gwitoria even after program ya uma ni tuthomithitio bura samaki bwite gukurua njira gwitoria ni ati county government ya Tharaka Nithi ni ambiritie kuthondeka factory ya kurutha irio bia samaki iyo niyo challenge ratu thirito na ona ira yomba gutuma urithia bwa samaki burema lakini twambiria kuthondeka irio ni tukomia murimi wonde akethwe na access ya irio quality na cheap kambuni na tukwambiria no yetagwa Chumara chabari ariuga tiga irio bia makoyo mama mitaratara ya uciarithagia makoyo na matura niriogo na kogwiba kwirigira ikethiro eri mirito na kwirore mibubu mbere ngererengi nitothometio na manto makura samaki kogu tukarugura fish eateries na Tharaka Nithi county ne kuthondeka manto ma kwiga cold rooms every area ire gukurua samaki koguo tetho kwina thina no riku ya gukuria na gutoria samaki kwina groups mwanya kwina group ya kujiarithia samaki actually na ni barutanitwe manto ma brooding bora bakayukia samaki na gukuria twana na bora twana tugakurua kuma marinyani bwa mbere county ni nenkerete farmers ni ba support tena gintu gitagwa liners pond liners kiongera riuga gikathira mianke 10 into bira batetheretwe nabyo kiri murandi uyo bigikathira gutire murimi akethirwo atakwirugamia na nkinya kwirurumia kwirore biba makoyo na mbere na pond liner kajukia miaka in fact 10 miaka 10 ikathira murimi wonde akethwa kiumba we support gikugula liner na gutoria iyo nemwe number 2 samaki kijarithagio lokale na igikuragirwa marimani lokale muntu uri gujiarithia samaki ni akona mbeca koguo ni kuonania atitiga gukuria nuntu already ni ena equipment ira kujiarithia samaki na supply keja kutha ya fingerlings ire yo akue utena thina ire ya gukuria samaki nuntu mukuria na wakethwa kinenkagirwa irio ni group ira tugira itagwa Chumara iria mwanka riu igwikira machines cia kuthondeka irio na irio raw material ikethwa na kiuma lokali koguo tetho kwina thina ya gukuria samaki arikiritie na kuga atarimi ba makoyo bonka bagatetheka na bagutetheka i murandi uyu ndi nkinya arimi baimera tugwitikia ati samaki akaiga atethia no tigatuma arimi bamberie gukuria into bira raw materials ira iruthaga irio bia samaki ta sunflower canola soya beans into bibio ne biremagwa Tharaka Nithi county koguo timurimi wa samaki akio atetheka lakini ni arimi bonde ba Tharaka Nithi county iyo ni njira imwe ya gusustain kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara
Bitagwa Martin Mogambi. Igile kuni atena paraba chiari na thina ya gwatuka kanywa ere yekena muno ya cleft lip and palate ni bedrite bakiwa to tunga tabodheri kirikambere thitwe na wituna mbere chibitari ni Guardian tere chakangeta ngotana rone ona kete kumania ngotana ya ikundi binge bitipeke dirikare arana nkrukia 10 tayari bombete kukunika muchiari Rena mwana wina thina na rombe wiki nya chibitari ni ukenda watu tedio Abramarion Karugi autoira Ana barabethero baciari na thina cia watu kamoromo na kanywa ni bethero bekulukira thina muno rira bakwaria na kinya kuria na kendo tethia na ba sibitari ya Guardian ireri kangeta gicione kia ubunge kia Gembe Central ni watanirite na ya Kispras Smiles Train na University ya Nairobi kenda kutungatira na ba utungata botheri buru kutena marei kiumia ki. So we are here essentially to help children that are born with cleft lip, with cleft palate, bring back the smile through the surgical repair that we are providing to them. Kwa sababu wanapata changamoto kadhaa hasa kwa kula na maongeo pia. So kile tunaweza eleza ni watu waendelee kukuja kuonekana hapa. Matibabu ni ya bure, yanagharamiwa. Ana barabe na mwanya muromo na ndene kanywa ko na babu ndio tukithuka surgeries rire ya thatu na tukoendelea kubuthia surgeries twanjiririe Jumatatu tukabwithia Jumaine Dwari na Alhamisi tukethera turewa so itoko na ya Juma tukethera turewa itoko ri antu barabo batero mbokinya bakinye by rojo na Dwari kenda tumboko babwithia surgeries by Juma tumewa review tonana taba kuendelea pia tukethera tuna surgeries imwe na mwaka uyu na itoko ri antu moriona na barabo tumbokinya thai by bange kenda bombokinya ana wake anda bombote thuka na bareka kwetha bena stigma na ramusi akiaria Daktari Phineas Mutembei ariwa ni barikite utungatira boya ana 10 orira beregerete bangi akiuria aciari ni bareke kwithana ba micie ni babarete sibitari kuona utungata bobote na marei twanjiri on Saturday twelete kubwithia surgeries 10 na bando twena bangi bakaendelea kubwithirwa Dwari at least by Dwari jioni tuketha tubwithite surgeries 15 to 16 na bando kwena bangi bayite bara tukabudira rojo so bara batabudiriwa batinye bokinya because anda wengi betha bena stigma kwatika mtu na kwitha mwana musie atiko ndombreta sibitari so baba ingi kwena anto wengi be musie lakini batikwenda kuija batito bauriende Kenya chiefs na community health workers bara bena ranja ombe kwendetifiana na bau babarete sibitari to babudira it is free utiba kulicho kinyai to banene kibobe na sio bara bena sio bara basiari roba isithanja kwatika batikwenda kuija sibitari onto baki ndio kiatu ita stigma kwa tika ba visita kana aciari baba ithana ariku so kethera mtu na miaka 20 mtu na miaka 20 something ena thineu tho ithine kirekebisho kitambo sana akiwa at least na 3 months no kuibwa so itukuria inyato ra nene baba tabwithirwa bawati kweja tababwithiria na kiria aciari bana bani ikeno nontu bakweberwa murio jwa thineje na kuona nabo pari no gima bobo yabo mwiri. Nimeleta mtoto hapa hospitali Guardian Hospital na amehudumiwa vizuri. Operation imekuwa successfully. Nashukuru. Na nimefurahia sana na pia nitaenda kuambia wengine wenzangu wenye wako hivi wasiogope kukuja hospitali. Venye nilijifungua niliambiwa nisimnyonyeshe mtoto pia sikuwa namnyonyesha na mkamulia na mfeed na kijiko. Lakini sasa ameshafanywa operation. Kila kitu itakuwa sawa. I hope anaweza kukula hata vizuri. Kama mbeleni pia kwa anaweza kukunywa maziwa vizuri. Sasa atashikilia kikombe yake vizuri. Kurea mnoko kurare stress, renda idio soft. Na mostile rai kuringana na economy bo karinya kubiona kwena inya. Kwa ke society. Bugaitira. Mulimo yoyo treatable. Na notoka na kawaida ya ntubangi. Hii si uchawi. Ni jambo huwa linatokea na ni jambo linaweza kurekebishwa. So mahali uko tafadhali, ambia jirani, ambia rafiki yako, jamii, mlete watoto, tukuje tuwafanyie urekebishaji. Kiripotera Weru TV, sibitari ni Guardian Kangeta, Mbito Marion Karugi, wa Kenywa. Waindiana huguri, ureterine Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Murekeria munene wa Meru Central Kenneth Gitonga na ugete ni thirikari
Yumbanite ke kurigiria iria mutugo tonya ndigurune nongerete mauta ya beteruri kwina maninjira engeo tikira arimi bairi bakugundika nonto batithira baitumaira ngaramenene kiruri mibobo mwanya na kiwane inde kinyabo atetheria ukiria uchumi bukana Abisa munene wa Kithikiria ndene kaunti Miru nweke ni Gitonga augite nandi ndene kaunti Miru ije iria mbite kwija bwega ana mwankira nandi ontuku bakwamukira rita nkurukia 500 na moroto jwao ni gukinya rita milioni 1 o mutuku ukethi arimi betu bonde bang'ombe na bali na mbere ibete na mbere kumenyera ng'ombe biashara yetu ni tite bwega naja kwa union na thai iria iri kwija bwega tugukinyia rita 530 iria riu ndi tukumba kwendia rigeta na mbere ndikania arithi betu kana Miru kiroto gietu ni kuthithia iria kana uproduce iria ri ukinya rita milioni 1 o muthenya nengo jogia ngatho nondu kwa effort ire nkona rimba gikira na Murungu na tutharimite na mbura mwaka ju kwa inkuona mantu jageta bwega akira arimi nkuruki batikiri bakomukira mbeu indeka cia ng'ombe iria ciatumeria ringia kitumi banyeti uguri bwa mbeu iji mwaka ju tuthithitie mantuma twenikite mbegu cia ng'ombe ciauma 900 cieta 100 na ria twari mwaka muthiru ria twaragia na tongere ba thirikari twawerirwe thirikari na mubango jwa guturetera mbegu cia seximen ngwitikia mandu ja karika mwaka ju na tuna wirigiro that kiroto kia murimi weria igeta gita na mbere kira nkwenda kwira arimi ni ati ibamenyere ng'ombe itwongere ng'ombe nkuruki na twite na mbere kuongera njira injeru cia gufindi ng'ombe kenda umba guiteria amana bubu Kennedy Gitonga ethwa kigonga thirikari imitaratara ira inio egutigira ati gutiria mwaka juju ndirauma kajaga Kenya kuthukia thoko akiunya mitarata ingi thirikari egutira beterori na nyandora ni kwinama igatuma murimi weri ethwa kigunika otherwise biashara ndene Kenya isasawa nguchokeria president wetu ngatho na tongere ubangi nonto Tenira to wadara tukiona nonto bweri ala kuma kaja mwaka ju niranyanyi na inkuona inyi economy ni gwita bwega petroli ni rene na mire ndora ni rene na mire ko mwaka ju na wirigiro bwega mantu yetu jomba kubwa ingwetekia kwa tiko changes ikeja ingwetekia murimi mantu ya kabwe na tukomba kunya kuri ala bwega mwaka ju so wendi bwako kana kirambumba kwira arimi tumenyere ng'ombe itwande nyaki na to make sure ng'ombe cie comfortable out with na mbere mono merie na mbura na merie jeta mbere yetwa na muthire nandi ni kubangana kigomano keria kirabe ko mwaka kutigira arimi bakwija mwe nikena bathomithwa ndenda kwira arimi na tori na antobonde ba Miru itochiomia nkuruki twekere bindi mono kiri urithi bweria kenda mantu yetu jomba gukara mzuri barikanie mwaka ju nyaju tukubanga kiatho gitu kira kithathu na kio gia field day iketha tariki 14 mweri jwa June na tukubanga ni ngwitikia tuketa tukibeja mibango ria gwita na mbere ugu antu ibendere kuregister na rege society na chiao na batu na aja tukubanga uria mantu jageta na mbere Muthuri Muriuki Uru TV mutino jwa Kangangi wendia na uguri ureterine Wire FM 96.4 rumuri rwa Amiru bana ntu bakwithira huatanite na batu mwankire utomba kwithira nende twikinya nkatho na nchono ntu bakwithira wina batu na kinya kibara bonde bomba kombithia ndeto ni boya nkatho nchone ende nkariga na ndeto itomba kwithira ikithira ndene randu yaku rakalono ona kalawa twithira tuitha wa kathone ke murano na tota boya ndu tuitha kalawa mbathakirira mbira murume kamata karatasi tamuria ka bambira kamata we nani onto imbathikaira ndakamata twili tura tunene twakinya boya kathone na twaria kalawa mbere ndi watila karatasi mbiyete choka aranyuma kiri kalawa irau yawete bya kurene kirichu na bira bingi nyama
onoria ndamurithia abo murume mbera nto murume ati mwekuru murungu atwiria aturie bya kuria utuku naru ndamwira uongwa aira thani ile ya ithatu airite ya inya acemania mutembe yoromwe tembe amuria murume ithia abo bya mwira aribi ikuro tunkoyaniria maluito inya nte na bonge ndo maluito ya kwero maluito inya maki na chapati tembe ndona ela rigitho ndamugiria njaro mukethia na akethekawe twabia kurevia tubie kuyura karatasi na toa tobitia auto dilo nkato chogera tobiukia turoginya nyumba teguna twachemani mileito akiekuo ndamuria murume imbi wekire ambira nbigire bya kurea oyo okulanirie tuketeta kidogo tembe turingira twira murume buteko gakinyama ichi na chumbe kana ate pondari ya mpara ntegwa nwa atinza ne bya kurea bya twikira maluito akuru ndoacha mania no mwire akona kanyoni kaena rere Maureen Kirimi no karimona eto madidi orobo ena ngeto Phineas imana ida ino tukubwa twachemania rukiri kimubango yoko